어려움에 처한 지구촌 이웃들에게 희망을 전하는 제23회 윌러뷰 사랑의 콘서트. 1만 3천 명이 전하는 사랑의 빛은 몽골 가족들에게도 따뜻한 희망으로 전해졌습니다. манай цогны ахын дүүгийн 30 нутаг хэсгийн өдөр 100 гэр оролцооны бүс нутаг 8600 гаруй өрхийн маш их үүс нөхцөл байдал үүссэн. За бүгднтэй иргэдэд маань авшиг эрсдлийн үед буюу тухайн айлгуудын 생활 형편이 여의치 않아 게르에서 생활하는 주민들. 낡고 오래된 구조는 안전을 장담할 수 없는 상황입니다. нөгөө эмхтэн харч нөгөө буулгаж яаж барьж чадахгүй тэгээд дээрэс нөгөө айгүй нэмхэн тэгээд нэг давхардан даалгатай тэгээд ерөөсөн нөгөө нэг барьж чадахгүй болохоор ингээд айгүй чиг татаад одоо ингээд тийм аа саяхнаас ажилласаа гарсан сая өнгөрсөн авар гарсан ажиллаж байгаагаараа очив. Тэгээд яа хүүхдүүд л харж байна да. Хамгийн бага охины 4 хүүхэдтэй амьдэрдэг. Тэгээд би тэр 4 хүүхдээс амьдэрдэг. Тэгээд энэ хойд жал 2 дахь охиныхаа хүүхдээс хардیں۔ 지구촌 가족의 어려움을 외면치 않는 윌러뷰는 몽골 정부기관을 방문하여 구체적인 지원 계획을 세웠습니다. 또한 직접 게르촌을 방문하여 식료품을 지원하고 주민들의 어려움도 살폈는데요. 어머니의 따뜻한 품 같은 단열 덮개와 포근한 겨울 이불까지 정성껏 준비했습니다. 윌러뷰의 인도주의 활동은 전 세계 인류를 한 가족으로 여기는 어머니 사랑의 마음을 근간으로 하고 있습니다. 전달식에 이어 진행된 문화공연은 이주민들의 마음에 따뜻한 위로를 전해주었습니다. 윌러뷰 багийнхаа хамт олон улсын байгууллагатай маш их баярлалаа. Ингээд сайхан өвлчүүд нь тусаж дулаан бүрээс болон ийм гоё хүнжил бэлгээсэн сайн үлсэн айн зохиолсон байна. Олон улсын бэлгийн тэргүүн бас баярлалаа гэж хэлье. за энэхүү олон улсын байгууллага маань бас дэлхийн олон улс болгонд одоо үйл ажиллагаа явуулдаг ийм байгууллага байна. Тэгээд энэхүү үйл ажиллагаа 윌러뷰 төрийн бас байгууллагын тэргүүн зан гэлжаан танд бас баярлсан талархснаа нийт сонгон найрхамжуудынхаа өмнөөс илэрхийлье. 전달식 후 윌러뷰 회원들은 단열 덮개 설치를 위해 게르촌을 방문했습니다. 몽골 이주민들에게 어머니의 따뜻한 사랑이 전해집니다. бол ингээд айгүй сайхан сэтгэлтэй хүмүүс тусламж айгүй хэрэг тэгэл ер нь Бүр хорхоо энэ гоё хүндлийг одоо өөр хүүхдтэй одоо би нэмүүлэх их олон улсын байгууллагын хүмүүстээ маш их баярлалаа.